Nyankwenye Peter nate agboyome ebonigba ti nyajo pe yemele edom le ike nyajo kloga yele bawdum le yeme karje sibe nusilis ebe english na do pe ye adam gna fi nyajo wadu bo le ese ike na mi awara ka klo le mi ape ebegbe menyajo pe akpaji ka fi na ma agara nyajo ma de sibe apoto sibi zame ike le mo dan dokata wonam le egbe job akpaji na ka o hede go ba ko bito ika no le ashanti no to ma wo pa asi esu no bi wa ma aton adaji la ika ma wo aja agba ika wo awon go mekuku wana alo kon cho ika wo gade ege kuma se modudu gaji ka no bi wa ma aton ya wonya ma ika wo adan ko na oba apoto Adams Awal Ibrahim Hamidu pakla apoto Inua Moro Hekbade Nasiru Sarifu kple Kojo Aposanguti kenyi chode jesibe apoto wa ma aton ya ika pon koma yone mi vaya wo jagba ika wo afi amada ika ne eno asicham le sika nyo akpaja lo le English gbema yego be good dealer kenyi chode jesi choko bito ika no la shantinu to mebe le ika mo yoko nji chokwata ika nya intelligence led operational ye webe you pass etesu no bi wa ma aton ye woji kala ko bito panyanua wode ko globe ne nefe awona ya eji le achieve odukrum nuto me laika me no vie wode atula go dila ji ka wode ko globe na cho no mesukata nkoko anayo kala ko bito panyanua wode ko globe yo ho atu kenya AK-47 assault rifle pakpla 2 meganis loaded with 24 rounds of ammunition ka fiaba tuama avado ika atudada bla evovo en yele de kama yi hole no bios hekpede anu kanya python rollover piece yi kanya atuto ha daika wozana lo podo na opakbaji kana maha 8BB live cartridges okwele ne mpe no VOC ka hekpede sika kowame asheke nuti kula agahuma yi kanya Ghana ga city akbe alafa sheki kakli bla andre yikanya 9077 Ghana cedis kala ko bito opanya noa wodi ko globe yo ko avu kana uza chowo ajada wana yenye Toyota Land Cruiser da yike trade plate alo jesidani kana la ejia yenye GV41 42 GV4142F yene na mpe jesidani kana LG yike wala zam koller opa for the wana yo wom la ashanti nutombe kala ko bito opanya na wodi ko globe majizo yo kono via ko ide bon takle anya chora me ngere yike yo akono le pon ngome kuku wana yike yo awo pakluton metete wana ofe akpaji kala na mano pakpaji ya ko bito yike na wala savana nuto wo pa asi ala no biwa ma eton ado yo ma lai kama wo ajada wana dai kana adumoda le modudo gaika na ele savana nuto meji kala ko bito opanya nwa wonya me yike adi ko globe ajada wana adumoda le bole bambo modudo ganji lai kama no via wotin gada amozo wana pakpaji lai kama wo belegbeme kala wo pa anya pakpaji ya ko bito de mebe wo anno amope akpare yikanya badadaku yika febe no biara kamatin atere tafama kala yika ma woto abwada yika no amozom le gama yima akukula basuma odo yika wo aslo dan ala wojiba ya aton kala toton pa kwaje jagba yika wo dati yika wo buo pa gbe le si ajile wana manguti kaje chore de siba abu yika zamu no yanya Hyundai Accent salon ka yika no biwa ma eve ye ano abuma ma cho again yina de jerepa yika na ele savana nutombe kanje chore de siba na alankuda nchocho ikana kubito uko ko kuda ndojo ikatindu modala bandan kwanta pakple noarigi modudo pe wana pakpajia woja gba ike odi ko global yo cho na no view ikana la ntuma pakple global plus suba no bi de siara ikana wa akadantia na wa chocho ne ike yo pa asine wo asu woji kamya panu kwala ne mi acho la kwamana ikanya agade do wodi nyom ne mi la Ghana tukome
Bala yake da ka onnon ku wi moji titri la gana ja do pa gado yi kai bani bati nya do pie etenda do me mi dungo vaila do du panya omme ka la wana yema novi ka wonya coalition of registered unemployed nurses and midwife association of Ghana yonya hababo yika ado yonya dono ko jida wala ba kula evihala yika do wodi yareka malo sila Ghana zukomo wa wonya na yika odi ko global yo pablo lo yika na yu awole ko sira everso nkene va ya dido ba yika na la mesenya uji pom la Ghana zukomo godo ba kula do ba yika na la mesenya uji pom yika nya ministry of health ba kula Ghana health service yo pa ku he kata na yu chono wa o mala ne pa ku he mo dondo na yo kala hababo panya nuwa wodi ko globa yo abayika na yu adu le pa ko be kula wi enyeme le jinu andrame pa kula no bi kana wodu le jinu enyeme le pa ko be kula wi enyeme le Ghana tukoma do wodi mala yesu to go ba you tin wo financial clearance alo wona kakareji yo be do wodi nyemi ka tama si usi le pa fora da wana ma ka ba sere agba wo motin ko do wodi na yo yika yo agara dono koji hana do wona wo le Ghana tukoma ka le do wala yo panya nuwa onya me iko di ko globe no bi kana wodu le pa ko be kwa kula bla le pa ko be kwa kula bla evie pa ko be kwa kula wi asheka ikene 2019 2020 ya na na pa no bi ma wote la do ko kwa kula mo ikana wodu le pa ko be kula bla avore ke ikene 2021 kani ka wo mo le nye be wo ja gba ika wo le aga humare chomna di do be have you tell do bi na mo ya gele yo pa pa je yo gba be le ikama yo nya Ghana bi alo du ko ma bi won te pota you want them anaza no happy watch the word in yo le Ghana to come ye we be ba sere egba o mo tin ko do no ko jina yo be you awodo aba bi hala kwa kula do no ko jida wala en le Ghana to come kala habobo panya nu am wo de ko blobe manjiji wa yo bula dola abloji ke you awod naked demonstration ko be you are the you do kwo amama taplache hana you pa ablolo nyam le Ghana to come ke you are the you pa pese nya wa ko blo na jiru ala be o pa for the wa ala tetem de yewuchi kemia banu kwala ne mia acho la pama ikami anagagamde jabo vonya de ikano mudumda le central regional titina no to ne Ghana dukwa njecho de jesi be no viwa ma eto enye ni ka echi edo pa agbara alo echi etekula ko je la ikama echi de alo echi pa ma de wana wa edo mudal Cape Coast ika na alenkula nuntia te bai kana afoku ye tendo maranya nya kropro kenjo de jesi be no viwa ma eto ya wonya no via do ika to shipa ma de wana umba echi etekula ko eje ika vivela munya te bai ka na wulo kana mi agara nya jo alala kana eno kodo muda le Cape Coast nutoma no viwa ma eve ya wotende jesi uba ama eve wonya amechichiu alonya nu mechichiu ka no vida kai kanya inchua anya mara kanya za jola le University of Cape Coast alo Cape Coast ko ko dubitora ka ina le titina nutoma kana viwa ma eve kanya nya nu yewa wonya ma kanya chude jesi wo ko abebla anyi bada sina bla anyi bo atoma ene like kam etia edewa wona de ka metela unju la bagba wonya ma ika wonya amechichi ka evelia ha la mesenya wonya ni ka etela gusem le upe agba menga kio mota echi etendo upe apara kana biwa ma evelia wa wotenta de ejisasra wona de ika ne elete pe ika ne bridge ngutika ama etola ika ne abu apa agba ika ne azajola de le University of Cape Coast anya meda ika la ika ma echi ade apa nuna mesi ado dala akoma aja gba ika wode asi avuo kakle echi edibe ya bubula akoye pono na mesi gade wole echi esita echi ba meda de wana alo ala ika ne echi la sisima ado do meje ika wukula pete kakle pono na mesi katan koko ejo ika nadmu do piele Cape Coast nuto ma wodi ko globe yo poto le novia odi la sere fie ika yo mokare wontio kamba ikanya ngoi fiele nuto ma ikanya afie nana kwami nutifu atolia nyame ikadi ko globe le contract ofodo wole amwade ikana eto mutome ngutia ye na be echipa madada wanao ele ejim ka le ngo ifie penyanwa ayama ikabu ko na Ministry of Highways alozo pe ikana ele modonya ojikwam le Ghana dikoma be waja wa ika wagara wana menne yo pata ala be dongo ba ya echimatende na yo le nutuome ka ifie le mododo wana ikomupo eje echipa mo alugota over the kawa ye na be echi ele yumtumo tode kala ngo ifie penyanwa
ede ko globen to moto gadowa fifia ye gbo vale momlom alo ye gbo vale chichim la dodon le pe agbeme to wana kata papaji le kama eti etinde wo pe apa alo ko apele nenempe novie wosi kenya banu kola gayi mo rega mi atumi banya je ko soro le egbe nke kieji akpone mi le mi apade ka wo lata